Kua piki ngā kaiwhakatika kaiwhakaora hoki ki runga i te waka o Rina, me te tūmanako kāore etahi atu o ngā ipu e maringi, e takara nei ki roto i te wai, e tūkino rā nei i ngā takutai moana o te rohe. Kāore anō rātau ki atiro i te kei o te waka, koe rā i tō tohu i ngā tahi rā, kātahi anō e nei whakaahua e mātakihia ana i tēnei wā, ka tae mai ki a mātou. E mea ana hei te pō tonu nei ka tae atu te hinu ki te rohe moana o Maketū. Koira i takatū ai te haukāinga o taua rohe, ki te whakatika i a rātau anō me o rātau takutai moana. Ki te wāhi i u mai ai te waka o te arawa, e tiaki ana tēnei kaumātua i te paru mai te waka Rina. Kei te tangi rā mātou, kei te riri. Mō tēnei āhuatanga, ho takamai nei rungi ngai tātou katoa. E whakapaetia ana hei te pō tonu nei, ka pai mai te hinu ki uta, he whā kiromita te roa o te maringitanga. Ko tēnei taonga whero, he momo ārai, he boom ki te Pākehā, kua whakatūhia ki Maketū. Well, we've organised putting the booms up in the estuary, so if anything comes in, hopefully it won't get into the estuary and affect the shellfish beds. Koe nei humi te taki wā e tūpana nei nā kai moana nei. Ana i kone. Tata mai ana ki tō mātou marae i kone. Tatarawa ki te marae e kauhoi ana ngā tāngata me te tū o te ihu ki ngā tohu kia kaua te tangata e kuhu ki rō wai. Koe nei rā take e te taumahana mātou ngā kai tiek. O tēnei taki wā, te unga mai o toa. E pāna ki ngā paru. Kai te wangawanga a Elaine Tapsell, tērā pea kāre he kai tuao hei whakatika i te paru. On good days we had 60, 80 volunteers, and now we play it by ear, but lots of people have gone back to work. Hei te pō nei e whakapaetia ana ka tau anō te hinu me ngā paru o Rina ki roto o te arawa, ki Maketū, Waihi iti me Pukehina. Ngā Huia Wade, Te Karere.